Jan, hidupkan lampu salib itu, Jan. Lampu salib dihidupkan, Jan.
Tes. Shalom hubatah ganupan. Horas hubatah ganup. Selamat hari Minggu. Ya ton hanami hubatah ganupan. Sunai homa, selamat bergabung, selamat beribadah. Ya ton hanami hubani tamu nami, tamu jemaat. Boy merenggu bagas sadarion. Perlu pobotohkon hanami tene. Ase pemai pukah kita per mingguan ta. Perlu bimaai. Ya dongkon hita do Manggalang Hulu Bay aima untuk operasional tahun 2022. Kenapa dua hon? Pebotohkon hanami homa. Ase isailen hita ma handphone ta. Ase homi ibadah ta ibagas saderion dalam memuji Tuhan hita. Jadi aima tugas-tugas kuban nami paimai puka kita permingguan ta diar ase beranami panorang obat ta laho mar saat teduh imulai hita. Saat teduh selesai. Ibadah ta ibagas sadaron ibuat mahita ibuat hita humbani model A. Diar ase puji hita Tuhan ta aima nalo menyambut prosesi sangga mendoding hita riap mahita jongjong. Puji hita Tuhan ta marite doding ta haleluya nomor 202 ayat sada ayat 2 pakon ayat onom. Ibagas goranine bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apat tonduna pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Mertua mahala natahan bani parlajoan ai dok monang ia bani parlajoan ai
jolo onni masortali hagoluhan nado pinarbagah ni nebata bani namar holong ni uhur bani. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhane bata nasangap anjahana pasing ibu bayi jana igonggomi hamdo kuriamu marhite tonduimuin halani ai ipindo hanami dohubamu sai tong mah marianan tondina pasingin ibagas uhur nami asego malas uhur hanami jana si pambalo si bani hatamu songon pambalo sioni anakmu Yesus Kristus hubamu holong maham Tuhan jalo hama tonggo nami amin hundul mahuria. Paima itangar hita titahani Tuhan ta puji hita Tuhan ta marhite doding ta haleluya nomor 4 ayat sada pakon ayat 2. Tangar hitama titah ninay bata nasapuluhin na parlobe ahu do Jehovah nay batamu nini nay batata lang maloho marde bata nalegan sobali ahu napaduahon lang malo ganaonmu anjahalang malo usihanmu barang aha nay naguriatas pakon na itanohon age na ibagas bah pakon na iturhon itanoh anggo nagabe si sombahon barang si balosan napatuluhon lang malo sobutan gorani nebata anggo lang tiba jujurni ay hona uhumni do magira sagala na marhapungkon gorani napaupaton ingat maman robuhkon ari mingguin ibagas na onom ari mahorjahon sagala horjamu tapi anggo ari papituhonin ari parsarana ni Jehovah ne batamu doin lang maloho marhorja ibagas nasadariin barang anakmu pe barang borumu
barang narahkon ho dalahi, barang narakon ho naboru, age pinahanmu pe, age sin huta nalegan na rohu hutamu, ay ibagas na onom ariando ito panebata, langit pakon tanoh, pakon laut, apa haganup isini, dup ai marsaran do iya bani ari papituhonin. Halani ai do ase ipasupasu nebata Jehoba, ari parsaranan niai anjaha irobuhkon. Napalimahon, maningon pasangapon mudo nama torasmu, ase martuah ho, anjaha dukah ho manggoluh, bani tanoh na binirehoni nebata hubam. Napa onomhon, ulang ho mamunuh, napa pituhon, ulang ho marbakis, napa waluhkon, ulang ho manako, napa siahkon, ulang ho ramana sihon hatana sotongon marimbang hasoman jolma, napa sepuluhon, lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang narah konhos roh konsi dalahi, barang narah konsi naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na 10. Aku do Jehoba nebatamu, pargogoh nasa tarimbang anjaha paringis nini nebatata. Sai balosonku do dosani bapani hubani ginoparni, rosi sundut patoluhon rosi sundut paopathon, ginoparni sagala namar sogamni uhur baku, tapi holong do atehu bani namar ribu-ribu, sagala namar holong ni ate baku, naso malanggar titakin. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nebata, pargogohi ham maau, makorjahon titahmu. Amin. Paimai jalohita hasasapan di dosata, dear puji hita Tuhanta, marhite dodingta haleluya, 355 ayat sada, ayat 2, pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopoton hita ma dosata hubani Tuhan nebata.
Ham Tuhan ebata Bapa nami pardiar laya anjahapar holong ni uhur hubani haganup jolma doma ihatahon ham asetotap mahanami marhasa daon manggoluh ibagas dame apa marsiha holongan hape gatido hanami manggoluh apa mambahen naso iharosuh kon ham hurang sirsir dohanami paingat kon hasoman gati pambahenan nami para sahab nami mambobai hasoman hubani na hurang dear gati hanami memakai hasoman padas kon sura-sura ni uhur nami tunmang ambah ni ai gati lupa hanami mandalan kon tanggung jawab nami i tongah-tongah keluarga apa rumah tangga nami be halani inma asero hanami ibagas unduk bakang toroh ni uhur hulobemu masopot kon dosa nami maidok ma uhurmu ban nami sasap hamma dosa namiin topa hamma uhur na baru ban nami ase ulang inunut merdosa dopa ham age dopa hasoman jolma ipindo hanami on hubamu ibagas gora ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anjaha hapor saya hita mahatna hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Ibotoh nasyamdo laho membuat dosa tado ia aseroh. Seng adong dosa ibagas ia ganup namarianan ibagas ia sing mardosa. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata halani ai pataridah kon hita ma tanda-tanda ni pargoluhan na baru hasangapon mabani naibata ibabo amen, hundul mahuria. Paima ijalo hita ay masih basaon hatani Tuhan puji hita usi Tuhan ta marhita idoding ta haleluya 487 ayat sada pakon ayat tolu.
Hatanine bata ibaga sadarion tarsurat bani Daniel 12 ayat sada das hubani siah. Daniel 12 ayat sada das hubani siah. Ase baca hita secara bergantian. Au ayat na ganjil, nasiam haganupan ayat na genap, sonaima das hubani holi ayat siah. Daniel 12 ayat sada das hubani siah, judul bagalni halua honi bangsa nine bata dop salpu panorang hasosakan bagal. Bani panorang ai jongjong si Mikael, kopala ni malaikat na bagal ai, si jagai bangsamu, jadi masa ma panorang hasosakan, naso ongga masa hubani dop dong bangsa-bangsa das bani panorang ai, tapi bani panorang ai maluah ma bangsa-bangsamu sagala natar surat gorani bani buku. Anjaha buedo halak nadok modom ibagas orbuk mitanohin puho magira deba huhagoluhan sisadokah nidokahni deba huhabadoron apa hadarsaon sisadokah nidokahni. Halak si paruhur marsi nondang do songon sondang ni langit. Anjaha si dea nama nogu-nogu buai halak huhapitoran marsi nondang do songon bintang rosi sadokah ni dokahni. Tapi anggoho ale Daniel konopkon mahatain anjaha bahen masap bani pustahain paima dapot panorang parujungan ai. Buedo halak nama nakasi hata ai gabe tambah mahabotohan. Jadi makawah maahu si Daniel anjaha tonggor ma jongjong do dua halak nari malaikat sada hapit si paron nasada nari hapit di parnibah ai. Anjaha ihatahon sahalak humbani sedeama hubani dalahi nama pakaian linen ai. Na jongjong i atas nibah mardalan ai. Ninima andigan pemasa panorang parujungan nagok halongangan ai. Ia dalahi namar pakaian linen ai na jongjong i atas nibah mardalan ai. Ibak gostong matangan ni siamun pakon siambilo dopak nagori atas. Anjaha marbulawan ma iya hubani namanggulu ai rosi sadokah ni dokahni maningon salpu dolo lobe sada panorang dua panorang pakon satongah panorang anggo marujung makuasani si parseda bangsa nama pasingin ai pe ase saut haganupan ai. Huboge donamin hata ai tapi seng huarusi gabenik kuma ham tuanku sonahado ujung ni ai. Jadi nini ma laho maho ale Daniel ai maningon ponop do anjahona sap do hata ai das bani panorang parujungan. Amen. Martuah do nama nangar hata nine bata anjaha nama rimbagas kosi. Amen. Paima isaksion hita hata persayanta dear puji hita usi Tuhanta marhite dodingta haleluya nomor 340 sada ayat sada pakon ayat 2. Haleluya 340 sada ayat sada pakon ayat 2. Hari ini
Isa sabdo sakti hai patar dalan ki jana iu kapuri luaki hari ini Sangga Isa sabdo sakti. Ayat 2. Ayu wondos manua ngediriko kamu Tuhan pandilomu upakuo sayu balon sido tongko tuakin hari ini Sangga Isa sabdo sakti hai patar dalan ki jana iu kapuri luakin hari ini Sangga Isa sabdo sakti. Riap mahita jongjong. Saksihon hita maha persaya ontain. Songo nasinaksihon ihaganup halak no persaya bani sabta nohon. Ahu persaya bani nebata bapa. Pargogo no setarimbang. Nama no palangit pakon tanohon. Ahu persaya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata nasasadain. Indo Tuhanta natinubuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban marhite tondi na pasing na manaron na parnit bani panorang ni si Pontius Latus ipalsilangkon mate anjaha itanom turun hunagori toruh mula manggoluh bani na mate bani ari patuluhon naik husurga anjaha hundul ni siamun ni bata bapa pargogoh na sotarimbangin hujaya mamulak magira laho manghumi halak na manggoluh pakaw na dumate ahu persaya bani toni na pasing bani kuria parsadan na mapasingin parsa orang ni sagala na mapasingin bani hasasapan ni dosa bani patpuho ni akula pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni amen hundul mahuria. Toima ijalohita hatani Tuhanta ambilan bata saderion diar puji hita Tuhanta marhite dodingta haleluya 370 ayat sada ayat 2 pakon ayat 3 haleluya 370 ayat sada 2 pakon ayat 3.
songgo hita marhasoman olop-olop do Tuhan hanami Tuhan bahan haganupan hari-hari nami nalau paimay mahon hari parohmu Bapa isorga malasuhur nami Tuhan ipatalup ham ope hanami bani siang nyarion marhasadaon lau mamuji mangindo janah lau manangar hatamu Tuhan ganupanin halani idop ni hurmu tumang do Tuhan huban nami Bapa si hol hanami lau mempelajari sebagian hubani hatamu pasu-pasu ham nami Tuhan sorapon ham ton dimuna pasi huban nami haganupan sona doge rosi hanami Tuhan juak-juakmu nalo padason ham matontong nama masuk-masuk hanami Tuhan dom masir-sir hanami amin. Shalom. Hatani Tuhan bata sadarion. Aima ibuat humbani Markus 10 tolu. Ayat na parlobe das hubani na pawaluhon. Setabi bukan nami maskerten alani terganggu panonggor. Markus 10 tolu ayat sada das hubani na pawaluhon. Jadi ase bahasa hita secara responsoria hanami mamuka humbani ayat sada marga tigatian hita sunai das hubani ayat na pawaluhon. Ibagas judul perikop Persahapan pasal panorang parpudi Persedani rumah panombahan ai ayat sada sanggah luar Jesus hun rumah panombahan ai marsahap mahubani sada humbani susian ai guru tonggor hama sonaha diarni batu-batu ai apa rumah-rumah ai anjaha sanggana hundul ia idolog jetun totang i rumah panembahan ai pulik maya isukun si Petrus, si Jakobus, si Yohanes pakon si Andreas. Jadi hatahon Yesus mahubani si dia jaga mahanima ase ulang ipakaho halak hanima. Anjah anggo iboge hanima porang apa barita ni porang ulang mahanima tersonggot ay maningun masa doai tapi seng ay ope ujung ni amin. Sonaima nasongon teks ini ambilata bani sadarion. Salam mahubat haganuban. Salam mahubani nasiam na rumah. Ya malah suhur. Buahita riap sehat-sehat sadarion. Ibani parmingguata minggu tanggal 14 November 2021. Jadi bani ambilata sadarion totu rado ipa itu tita tene aima pasal hari simagira jadi pema hujai tene anggo ipardiata hita na tading Balikpapan perkembangan di kota Balikpapan dari tahun ke tahun buedo bangunan na tinggi na megah ambah niai anggolau pehita husada-sada daerah. Anggolau mahita berwisata dopak Semarang, Candi Borobudur tani Semarang. Anggolau kita ke Jakarta, jipahita meja humani Tugu Monas, pakon gedung-gedung bertingkat. Pakon gedung-gedung bertingkat nalegan, anggo dita i media i TV, sona age berita-berita nalegan. Jadi adong do gedung bertingkat humani nasionari na
Mesira itu nih, ada goran lupa goran nih, Burj Khalifa. Humbani haganupan hinajenges ni gedung-gedung na idilah hita ai. Totu rado hita kagum tene. Mangidah gedungai. Yuh jenges magedungan. Tinggi maan. Arga maraat tene. Kokoh maan. Apalagi dia hita gedung na sampai bertingkat 50 atas. Itu luar biasa, rado ben kagum hita. Argamaan, isim arsiteknian, tiga dokah mamabenan. Rado somal sonai, tubuh baga suhurta, anggo di dahita ma sada-sada bangunan. Bapak inang hita haganupan, sonai do na terjadi bani ambilata bani panorang siang nerion. Aima nabas bani panorang ijia, aima na hundul Yesus nokana ipatuga pa konstitusian ni ibu Jaiton. Terkesima susianai mangidah rumah panombahan na itoru ni Bukit Jaitunai. Halani menurut sejarah adong do na meneliti tentang gedungai aima Sijarefus manobut bahasa bahan di bangunanai aima terbuat humbani batu-batu na terkumpul dengan panjang ni sada batu ai 10 meter, tinggina 3,5 meter, pakon bola ni 5,5 meter. Jadi mangidah konstruksi rumah panembahanon ijay ma na sangat kagum susianai. Halani piga-piga batu ai na humbani rumah panembahanai ilapisi dohoma marhitikon omas. Jadi anggo songonon macerah ni hari panorang aira Roma marhilok aja homani batu ai. Jadi marhitikon ai do sangat kagum, takjub susianai. Halani ibon Yesus sidia hubani lolokai mangidah rumah panembahanai. Ibagas kekaguman ni sidia mangidah batuai, ahadun ini Yesus. Ibasa hita bani ayat napa dua hotene, ayat sada pakon dua. Ganup na adong na ijai, adong do batas ni, adong do limit ni. Haganupa nai akan runtuh bani panorang netotapon. Ya, besok nama nak kijenges sinai kan? Konstruksi nai, bangunan nai. Panjang ni batu ai 12 meter, tinggi 3,5 meter, HP runtuh do, sunai do ni Yesus. Adong do panorang ni. Ya, jadi cerita bangunan non, totu takas pe panorang tahomani 3 tahun na lewat tene, sada bangunan na terkenal di dunia, WTC, World Trade Center na adong di Amerika. Anggolang salah, tinggi di bangunan nai, lobby, humbani 500 meter. Tulang perkara gampang, mabangunai, hasegi konstruksi, arsitek, sona agi biaya. Tapi hanya sekejap, boido rata pakon tano. Ya, jadi aima ndaibahin ni jolma. Langadong natotap. Aido nai tekan honi jon bani ayat tahun. Jadi ipatuga hijon masuk kita hubani na berikutna aima pasal akhir zaman. Totu akhir zaman on tene. Alani patuga na kena ai akan terjadi bani arong panorang parpudi. Panorang parpudi on atau akhir zaman on merupakan suatu hal na somal do ini sapon bani ari-ari. Ari-ari na lewat, sonari, sunai garosi patar, boy do honon on ay ma hot issue doon. Masih ihatahon hot issue. Halani tetap do gabi topik persahapan na menarik itong atongan ni perguluhan di Jolma. HP na pasti panorang niya langadong na mamboto.
panorang persisina itu adalah rahasia Tuhan. Langadong naman botoh tersurat duai ibani Matius 24 ayat 26. Buai bahasa nasyam sada salah Bapak. Matius 24 ayat 26. Matius 24 ayat 26. Jadi jangan orang botoh sadi hari ia ro. Pasal ari parpudion bagi do memang tene ibain jolma pasal-pasal adong nama penelitian marhitehon menghira-hira ari, marhitehon menghitung nalegan-nalegan, menafsirkan bahasa ari parpudi akan terjadi tanggal sekian. Jadi hal on somal do terjadi age ijia adong do bahasa hanami referensiai ibani i zaman Mesir pe ijai pala do terjadi boy do honon murtad sada gereja halani adong aliran nama dokon kiamat akan terjadi tanggal sekian. Apa yang terjadi akhirnya pengikut ni gabe Malembang. Jadi age Indonesian gati do itangar hita, ongga do itangar hita, aliran homa nama no Tuhon adigan ari kiamat. Jadi langa dong nabuai manot Tuhonai. Jana ongga do itangar hita homai, sada hapor sayaon. Totu ope hapor sayana lepak doai halani mengajarkan paroni Yesus tanggal sekian, bani panorang sihol madas tanggalai. Idayahon si dia ma haganu artani, jana iparbois jana bani panorang neto Tuhon masuk mana sidah bagas gereja ni si dia wai gabi bakar si dia madiri ni si dia. Jadi ai bagi-bagi jolma nama bahen pemikiran pasal parohni Tuhan Yesus na padualihon. Jadi parohni Tuhan Yesus na padualihon lang adong namang boto songon adok isobu no kanai. Tapi marhitehon tekstaon sonaido age bani ambilan 3 minggu na lewat tene. Anggota kasih dingat kita bani ambilan minggu pesta bapa na lewat. Bani halon langadong boy tawar menawar. Anggodom maroh panorang ni. Bapa Tuhan sabar hamlobe bahat petang jawabku. Anggodi ini orang tua. Tuhan sabar hamlobe lape marja wau anggodi na poso. Sonai dokon si parambilan hari minggu. Pasal ay lang buhi tawar menawar. Sunado humani ambilan dari Jumat pertonggoan. Memang piga-pingga panorang orang perpudi bahat hita ambilan pasal ari panorang perpudion. Jadi ijon patugakon hubata bahasa panorang ni Yesus ay lang adong namang botoh. Janah lang adong natutap itanohon. Tapi Tuhan Yesus akan datang. Maka akan terjadi nanti bumi pakon langit na baru. Adong do ipatugahai ibani Bibelton. Panorang na terjadi holi langit pakon tanoh na baru bani Yesaya 65 ayat 17. Jolman itanoon lang adong natutap. Jadi anggodom matubuh jolma berarti panorang proses maay humani adigan humani use mulak hubani si parkuasa. Na baras riway haganup jon mana manggolu ikon mate do. Na tetap aima pitah na bata. Ia do awal, ia do akhir. Atap alpa pakon omega. Na mamukah humbanihinan sonai doge rosi panorang ujung ini. Ya.
Hadi bahasa hita Bapak Inang hita haganupan bani ayat tolu isobu tene. Jelas ipatugah Yesus. Bahasa Yesus padaskon pengajarian on idolok jetun nok kanai. Aima asitakas idida susianai pasal rumah panombahanai. Anggo isobut tinggini dolok jetonai humbandu panombahanai adong do sekitar 10 das hubani 150 meter. Ya, jadi rumah panombahanai na Jerusalemai aima na ibangun sekitar tahun 20 sebelum Masehi. Janah bani pargoluhan ni Yesus pe tetap pe perdalan bangunan ai aima bani panorang raja kerajaan ni Raja Herodes. Jadi tepat songon dokon ni Yesus 70 tahun setelah Yesus panorang ni Yesus aima 70 tahun setelah Masehi tongon runtuh do bangunan na ihatahon ni Yesus aima rumah panombahanai aima marhitehon perporangan dari serang humbani tentara Romawi. Jadi nyata domedoko Yesus akan runtuh, tapi runtuh do hape nasen kokoh ididani sidia bani panorangai. Jadi asi marhitihon teks ton aima ipatugah tene bahasa haganup adong do panorang ni. Jadi ijon ipatugah hubat tahumani bani zaman sondahanon idahita do parguluhan tonga-tongan di kuriatta. Ya totu langan dong nabuai si pangajam honotta bani parguluhanon. Ase ipangindo hubatta ulang hita bangi jamhon gogota, ulang hita mangajamhon artata. Memang gogo arta perlu duai, tapi ase ibahin hita maai laho mamuji pakon pasangapon gorant ni nebatata jana manghapon mahita ai humbani Tuhan nebata ulang marhitehon gogo atape nah hidadongan adong bata gabi mandau hita use humbani Tuhan nebata. Bapak Inang hita haganupan bani ayat 5 das hubani ayat walu tene isobut jana ipengat Tuhan hubani hita ase jaga waspadalah ase ulangi pakako halak hita ase idop niuhur nadop iberehon Tuhan hubatta ulang mago humbata waspadalah jaga nini tentu adong sada turi-turian sada keluarga tene no inang sada inang lao hutiga tadi kon ma orang tua ni anak ni rumah na kelas-kelas onom SD maon bapa aulah hutiga lo beda ase di rumah maho jaga pituta hutiga ulang huja-huja ni ya inang. Jadi panorang lau inang naon hutiga mardiga ama nyombah neon laho marguru-guru pakano soman ni ya laho ning marguru-guru au tene nokan dokon inang majaga pitu do au. Jadi tu bang pikiran na ya isuruh nokan majaga pitu ibu kan ni mapitu naon iwan ni mau parguru-guruan iwan ni parguru-guruan ya terbuka mapitu kan masuk mapanako jadi mulak mainang nah 3 ya idida situasi buka labah roman enon si bobol labah hajaho pa marguru-guru inang masih bobok kopitu suruh hamna kan majaga pitu ulang tadi kopitu ya, jadi ahana boy buat ya John itangar do podahai ihorja do pesanai cuman kurang berhikmat tene
Jadi totu odo boy humani sada gambaran hubata na sobut ijon jaga ase boy hita berhikmat. Jadi ibagas na jaga hita ijon isobut berarti ase makorjahon mahita aha na harus kone Tuhan ase ulang soya aha na do iberahon Tuhan hubata ay masih bere-bere haluahon ari si magira. Ya, jadi isobut ijon nokana itene panorang paima ari parpudiai adong do piga-piga isobut nokanai yang akan terjadi. Dan perlu bemaai akan ada guru-guru palsu. Ai mana akan terjadi. Jadi ibagasanon toturado bahat pengajaran-pengajaran tene idunion na mengajar kon hita memben lole hita. Ya bahkan teknologi memben malembang hita humbani harosoni Tuhan. Totu omane pengat hubata marhitehon hatani Tuhan hubata pane orang morgino dan pane orang ari minggu tasadarion asi ulang taruyun hita humbani guru-guru palsu na buai pamagon hita. Ipangindo hita asetap marsi joloman marhatengeron hubani hatani Tuhan. Ya. Jadi yang gue sobut ini nak kanai bani tahun masa porang marsilawanan bangsa-bangsa harajaun sama harajaun lalu sasonari gempa bumi terjadi tempat loheon terjadi HP ini anggo marhitehon ayat tahun lang ope tanda-tanda akhir zaman ai tapi ai tanda-tanda awal lobiai. Jadi totak mahita ulang pala gobir tene panorang ari parpudi tapi totak mahita jaga. Jadi ulang halani terjadi gempa tanda-tanda akhir zaman maon. Terjadi pemanasan global, tanda-tanda akhir zaman maon. Jadi ben hita perhitungan-perhitungan akan terjadi tanggal sekian, tahun sekian. Langadong panorang niai pita Tuhan dona mamboto. Sedangkan anak pe malaikat ni nebata lang mamboto ay pita bapa dona mamboto nini. Ya jadi pakorhon sitaronon sida pakonota bani parguluhanon on termasuk porang no humani otene anggo sobu no kanijon porang na terjadi bangsa antar bangsa totu natang perlu jotene porang na terjadi hubata diri sendiri do ya mungkin pengendalian diri odo porang natang siperlunan na boy na perlu ikendalion hita halani ondo nama ben hita ra gabe mago. Jadi bagasanai ase tetap majaga hita ase ulang ipakaho halak hita bani parguluhan tahun. Nah pasti anggo paroni Yesus roh doai bani panorang ni. Jadi marhitehon ambilat tasaderion Bapa inang hita haganupan adong piga-piga hal na buai iben hanami. Na parlobe maay ulang mahita terlena bani kekaguman na adong idunyaon. Dop ni hita terjebak hubani pitah maparayak na itanohon. Tapi maningun boy mahita mangidah aha na adong idunyaon ay may pakahita na laho memperlengkapi hita na laho manuju iyanan na tutapin na tutap na dong maihar itotapon Tuhan hubata. Napaduahon haganup na isobut pangaroan parlobe ni ari parpudi bukanlah sebagai akhir tapi sebagai awal asal menjaga mahita ulang mabiar jana ulang ipakahong bani na masaon hita dom maiberehon Tuhan hubata tondui na passing lahom mampargogohi mengajari hita ibagas na lahom mandupakon haganup na masa itanohon. Jadi asepitah marpangajaman hubani Tuhan mahita bani haganup pargoluhatta
si ganupari. Napatuluhon, agi pelang iboto hita panorang paroh ni Tuhan napadualihon. Sadahal na boy iha persaya hita, bahasa sadoka hita manggolu ibagas tanohon, bahasa hita manggolu huma ibagas Tuhan, tetap marpangajaman hubani Tuhan, marhatengeron hubani Tuhan, totu langadong na boy mandirah hita hubani Tuhan. Jadi posuhurta anggo bagas Tuhan hita, persaya hita, rope ari simagir ay, tetap mahita ibagas Tuhan. Jadi anggo ari simagir ay, na ito Tuhan ni Tuhan ay ma surga, totu persaya do hita, riap do hita pakon Yesus, bani yanan na jengesay ay ma ari simagir ay, songon ay sobu nokanay, bani haleluya ta nomor 487 etene. Adong do golu nalang marpusa bahita na porsayain. Hasangapan ibahen tuhata dom masirsir isurgain. Tentu aima nagabe hagogohon bata tene. Haposan ni hurta bata nalau mandalani goluhon. Asi ulang go berhita asulang kaho hita songon tema ni mingguta sadarion na manobut jagama ulang kaho asulang kaho hita marhitehon pangajaran na adong itanohon. Oras na batah ganuban selamat jagama hita asulang kaho hita martonggo mahita. Tuhan ne bata Bapa nami na maringan negeri atas. Terima kasih sumpah nami hubamu Tuhan. Halani dom batongon ijalohon hanami hatamu Tuhan. Bani siang niarion. Pasu-pasu pargoi ham hanami Tuhan. Asibani haganupan pargoluhan nami Tuhan. Asih tetap hanami jaga, tetap hanami waspada, bani perrohmu na padualihonin Tuhan. Tapi persaya hanami Tuhan, na riap pakon ham do hanami na persaya. Asih bani panurang na rope ham Tuhan, na riap do holi hanami pakon ham. Bapai sorga, martonggo hanami humbamu Tuhan. Hanami haganupan na John Tuhan, suna agin na rumah. Bani haganupan, hamaholon, sino pakonon nami Tuhan, bani perguluhan nami. Asi ulang Tuhan, mandoli hanami ibahenin. Tapi asi tetap mahanami Tuhan, pitah marhatangeran hubamu, bani haganup perguluhan nami. Bapai sorga, martonggo dong mani hanami Tuhan bani panorang siang dari Tuhan hubani kuriamu secara khusus mai Tuhan Bapak Wakil Porhanger nami situa esaragi Tuhan na bani panorang nuano Tuhan ibagas hagali akan yakula ase bani haganupat Tuhan obat ni pangan ni Tuhan sebagai haganupan tindangan medis asi hama masuk Tuhan asi boim ma Tuhan hitemu nalau memberehon hamaluman hubani Bapa ai Tuhan posuhur nami lang na hurang ganjang Tuhan tanganmu nalau memberehon hamaluman sunage Tuhan rosia soman nami nalegan nalang iboto hanami Tuhan pori adong ni bagas na hurang sehat hama masuk haganupat Tuhan Bapa itorga martonggor mana nami Tuhan bani Bapak Pendeta nami pakon keluarga sunage ros inang pendeta nami Tuhan na bani panorangon ibagas pardalanan grogot sunage modang Tuhan si bani haganupan pardalanan pakon pelayanan si dia Tuhan hama mamanugunogu hamna masuk Bapa sunage homa tamu-tamu kuria nami bani sadarion dari apan ibadah bani panugan nami IGPS Balikpapan siang narion si bani haganupan
padahal si dia Tuhan ibali papanon sunage rosia ganupan horjani si dia tongtong ma indosona yang bambu Tuhan ham humane masuk Bapa malah syukur nami ma Tuhan bani pandorang sadarion madingat hanami Tuhan bani piga-piga hina holongan nami Tuhan nama ulang tahun Aima Aron Nigel Saragi inang situa minoritas Sinaga Bapak Letnan Sipayung Jessica Nopita Sinaga Johansen Saragi Kesia Melody Putri Saragi Bobby Nopel Girsang Elfrida Nopi Riana Purba Bapak Sarman Purba Asebani panorang ulang tahun saudara Tuhan malah surnami ase tontong ma Tuhan hamna masu bani haganu pergulan si dia lambini hapon si dia Tuhan begal pasi-pasemu humbani si dia Bapak sorga matonggo pangidon nami Tuhan atas nyai ase parloi masa sapham dosa palanggaran nami ase lambin talupan nami roh mangindo hubamu ibagas goreng nak Yesus Kristus hane martonggo amin. Paimai yondo son hita galangata, tangar hita malobe hatani nebata, nagabi onjolan bata lah homanggalang, aima natak surat bani. Sada kronika 10 ayat 20 sia. Berema bani Jahoba hamuliaun ni gorani, buan magalangan, anjah roh manasyam hulobeni, sombah ma Jahoba marpakean nama pasing, sonari patupu hitama galangata. Sanggah patupu galangan hita, puji hita Tuhan ta marite duding ta haleluya, nomor 404 ayat sada pakon ayat 2. Paridoin rosita unuta si holdo udo dingkon koranmu hab Tuhan ay batas ay puji doa alani haganup layakmu ham artana harga polti kujolomi kumbani nahina ham dotong nai bataki bonani na dea rosi salong kahi paronang nalia ay ganuk na golapi dahinuan bahen sulu bai pardalanan kita ham hasain nama boto izin ahana perlu on Tuhan amar tanah harga ulti kujolomi kumbani nahinan
sadokani panondang naliar tay ganuk na golapi. Ulakok kita ayat sadat ini. Paridoin rosi tahun huta si goldo hudo dingkon goranmu. Ham Tuhan ay bata say hupuji doham alani haganuk layakmu. Ham artana harga polti kujolomi humbani nahinan am dotong ay mataki gona dinadeyar rosi sadokani panorang alian ay ganuk na golapi. Riak mehita jongjong. Martonggo mahita mangundoskon galangata hubani nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami pardiar layak janan aunjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipas pasu ham goluh nami. Dome hasomani ham hanami jana ipas pasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur dohanami mangundoskon buani horja nado pina supasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujion nami hubamu. Onpe sejalo hamma galangan nami on bahen hasangapon ni goranmu janah membahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amen. Ganuk binaremuin tondi pakon aku laku. Hamba pa namin na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosun ihurmu inagurito ahon songon inaguriatas. Beri hamba man nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasak nami, bani dosa ni hasoman namar dosa do pakhanami, ulang hanami bubay ham hubani parlajuan, palwa hama hanami hubani pangago. Lahumanasyam jana sonondo hatani Jehovah sebaut. Dalan kon mauhum nasitong patuduh kon mana madear apa idop ni urubani haganub hasomani. Jalohita ma pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Ipasu-pasu anjay iparoro Tuhan ne batama hita. Isondakot Tuhan ne batama buhini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita.
Idopako Tuhan dai bata ma buhini hubata. Jana ipa sorak ma dameni hubani tondita be. Amen. Undul Makuriah. Salam, selamat hari Minggu Mahbata Ganupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu Mahubata. Pandorang sunari aima penegasan pasal ting-ting nasiol siba masaunta rosi ting-ting parduiton. Kegiatan siba masaunta ibagas nasa mingguon na perlubi aima partongguan seksi inang ipa masa bani hari Selasa tanggal 10 November 2021 ipuka jam 6 sore baik yanan di bay atape marhite jum. Napaduahon sermon majelis nasikelegus ipa masa maijai homa rapat majelis jemaat kuriaon ipa masa bani hari Rabu tanggal 10 November 2021 ipuka jam 10.30 wita asih hubani haganup majelis situa sama pakon ketua-ketua seksi baik tingkat jemaat pakon tingkat reseot mendihuti rapat majelis. Napatuluhon pertongguan keluarga atape pertongguan hadomuan jana pertongguan napar budi maon bata bani tahun 2021 on ipa masa bani hari Jumat tanggal 10 siah November 2021 jam 10 siah 30. Ubani hita na sektor sada rosi sektor 2 ipa masa hita do pertongguan i gereja sunai homa tetap do iban hita secara jum atape boy mandihuti hita bani ianan nibei. Napawapathon marguru manaksihon ipa masa bani hari Sabtu tanggal 20 November 2021 jam 10 wita atap jam 5 sore bani ianan nibei marhite jum. Ibadah minggu ta bani tanggal 21 November 2021 tetap ibuka kita jam 10 wita i gereja on rosi bani ianan nibei. Namangihut sinode jemaat napaduahon aima na menetapkan program kerja tahun 2022. Ipa masa hita bani hari Minggu tanggal 20 November 2021 ipuka kita jam Sabtu 2 atap dop salose kebaktian Minggu. Sonaima ting-ting nasiol sipa masaunta ibagas nasa mingguon. Namangihut ting-ting parduiton saldo kasta persadarion per 7 November 2021 bue ini 41 juta 170.100 rupiah. Penerimaan ibagas nasa mingguon bue ini 15 juta 486.500 rupiah. Pengeluaran 3 juta 110.000 rupiah. Gabe saldo sadarion aima 53 juta 555.400 rupiah. Sunai matinting pardiuton namangihut barita huria. Tarhira minggu sadarion 14 November 2021 gabi anggota huriat tama keluarga Ian Krisman Sinaga pakon inang Kristina Elizabeth Borupurba sidiaro hun GKPS persiapan Banjarmasin. Jadi anggo keluarga ton nomor patandahon aima Bapak Ian Krisman Sinagon bani minggu tanggal 31 Oktober 2021. Jana sedia marianan sesuai nih petugas kubata i wika dom hujai gabi masuk u sektor sadama keluarga Ian Krisman Sinagaon. Napa duahon siol pamasaon tano ikuriaon pandidion na passing bani hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Ase hubatan nasiol membuat nyombah menjalo pandidion na passing ase menghubungi sekretaris kuriat tama. Sonai mating-ting hubata sadarion ase ondos mah hubani na magidangi sadarion laho paraskon salam sehat ta hubani hagenupan kuria.
Maria magorani Tuhan, mati tehor perminggota sadarion. Salam sehat mahubata haganupan, neratama nama masuk-masuk, Tuhan Yesus memberkati.